Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Mejeno James Birungi hoze n'umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Uganda CMI yatawe muri yombi. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko umusirikare afungiye muri gereza ya polisi ya gisirikare mu kigo cya gisirikare cya Makindye. Byitezwe ko agomba kugeza imbere y'ubutabera ngo yisobanure ku byaha bikomeye akekwa birimo kugambanira igihugu, ruswa n'ibindi. Birungi yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ryakozwe n'urwego rw'abayobozi n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda Lieutenant General Sam Okiding ku bikorwa by'ubutasi byahimbwe ndetse n'imyitwarire mu gisirikare cya Uganda. Amakuru avuga ko General James Birungi yatangiye kujya mu bibazo ubwo asimburwaga na Brigadier General Otto Richard Otto ubwo yagirwaga umukuru w'ubutasi bwa Uganda mu ntangiriro z'uyu mwaka. Niwe watangiye isuzuma ryasize yatahuwe amakosa yagiye akorwa na Birungi n'abantu bo hafi ye. Usibye uriya General abandi batawe muri yombi barimo Colonel Peter Imbisibwe woza kuri ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba muri CMI ni Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga ukuriye ibikorwa byihariye. Abo basirikare uko ari batatu bashinjwa kuba aribo bayoboye ibikorwa bivuga ko byasize yahimbwa amakuru y'ubutasi atariyo hakanasesagura amafaranga y'igisirikare. Muri ayo makuru harimo ayahawe Perezida Museveni muri 2023 watangaje ko ingabo za Uganda ziciye muri Kongo Kinshasa Meden Karubo kuri uyu mutwe w'iterabwoba ADF kandi ngo atarigeze yicwa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe urukiko rukuru muri Kenya rwategetse ko ibintu Perezida William Ruto yo kubaka urusengero rwa miliyoni 9 z'amadolari mu kibanza cy'ingoro yihagarikwa. Urukiko rwavuze ko ari umushinga w'abanye n'ibigenwa n'itegeko nshinga kuko rigena ko Kenya igihugu kidashingiye ku idini runaka usenga n'udasenga bose bakwiye guhabwa uburenganzira bungana. Mu kwezi gushize Perezida Ruto yagaragaje ko akomeye ku mushinga wo kubaka urusengero ushobora kwakira abarenga 8,000 nubwo wanenzwe cyane n'abo mu madini n'amatorero atandukanye. Perezida Ruto ni umukirisitu ukomeye ukunze no kwigaragaza cyane. Muri 2019 ubwo yungirije Uhuru Kenyatta yubatse chapelle mu rugo rwe rwo mu gace ka Karere mu mujyi wa Nairobi yakunze kugaragaza ko azubaka urusengero runini akabikora ku giti cye nk'uko bigenje ku rwo yubatse iwe mu rugo. Icyakora batavuga n'umutegetsi bwe barwanyije umushinga bivuye inyuma. Ku itariki 28 Kanama uyu mwaka umucamanza Enoch Mwito mu rukiko rwa Milimani yahagaritse imirimo yo kubaka urusengero by'agateganyo agaragaza ko nta muntu n'umwe wemerewe kubaka urusengero mu bibanza by'ingoro ya perezida cyangwa se mu bindi bibarizwamo inzu za leta zagenewe ubuyobozi muri Kenya. Ni icyemezo kizageza ku itariki 8 Ugushyingo uyu mwaka. Ni nyuma y'uko imiryango yo muri Kenya nka Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu, umuryango urwanya ruswa n'akarengane n'indi yose isabye urukiko guhagarika icyo gikorwa. Bavuze ko uyu mushinga uhabanye n'ingingo ya 8 y'Itegeko Nshinga rya Kenya ivuga ko Kenya nta dini nari ishingiyeho. Mwita yashimiye imiryango igaragaza ko yanyuzwe n'uburyo ikirego cyatanzwe n'iyo miryango cyagaragaje ibibazo bitandukanye bijyanye n'igihugu ndetse n'imyemerere. Yasabye intumwa nkuru ya leta ya Kenya Dorcas Oduor kugira icyo avuga kuri iki cyemezo bitarenze iminsi 7. Abanenze uwo mushinga barimo na Episkopi w'itorero rya Anglikani rya Kenya Jackson Ole Sapit. Muri Nyakanga Musenyeri Sapit yatanze umuburo kuri uru rusengero agaragaza ko nta kiza abona rugamije. Yavuze ati nta kibazo mfite kuri urwo rusengero, ikibazo no bashaka kurwubaka. Ibiro bya perezida nahagenewe kuburirwa abantu. Urusengero ni ahantu hejuru yo kuramiriza Imana, ruba rugomba gushyirwa ahantu hejuru hagaragaza ubwami bw'Imana. Iyo ukize urusengero mu biro bya perezida n'ubuhe bwami ruhagarariye? Musenyeri Sapit yavuze ko hakwiriye gushyirwaho ibyumba byagenewe gusengerwamo bigakorwa n'umuntu ku giti cye kuba urusengero runini. Nubwo hafi 45% by'abanyakenya abakristo, igitekerezo cya perezida Ruto ntikishimiwe na busa. Abantu bagaragaje ko kwiye guhangana n'ibibazo by'ubukungu n'ibya politike aho kubaka iyo nzu y'Imana. Byatumye abayisilamu nabo basaba ko Ruto nabo yabubakira umusigiti mu biro bya perezida. Muri gihe Episkopi wa Nairobi Philip Anyuro muri Kiliziya Gatolika yavuze ko icyemezo cya perezida ari ugutonesha. Ntarava muri Kenya kandi abanyakenya bongeye gukangarana nyuma y'uko havumbuye imirimo icya mu ishyamba rya Shakahora riherereye mu gice cya Kilifi mu burasirazuba bwa Kenya hafi y'inyanja y'Abahinde, bigakekwa ko nabo bicishije inzira mu kwigana Yesu. Mu cyumweru gishize yatangiye gushakisha imibiri y'abana babuze. Ubu hamaze gutabururwa imirimo 34 yabonetse hafi y'iri shyamba mu mudugudu wa kwa Binzaro. Hari nyuma y'uko abana benshi bari babuye urengero hatangwa itegeko ryo kubashakisha byihuse. Mu myaka 2 ishize nibwo mu ishyamba rya Shakahora hasanzwe abantu 400 bapfuye bishwe n'inzara. Barabayoboke ba Pasiteri Paul Mackenzie wahatirizaga kwicisha inzara n'abana babo kugira ngo bazahure na Yesu. Ntibiramenyekana niba kukura kw'abana n'iyi mibiri mike n'abifitanye isano n'ikibazo cya Pasiteri Paul Mackenzie. Hamaze gufatwa abantu 11 bakekwa kugira uruhare n'iki cyaha ndetse 3 muri bo barabayoboke b'uyu mugabo Mackenzie. Mackenzie yataye muri yombi mwaka ushize cyakora yakanyurerwe muri ubu bwicanyi. Kugeza ubu na mugenzi we baracyari mu nkiko. Urukiko rwa Mombasa rwasubitse urubanza nyuma y'uko urushinjacyaha bwavuze ko bwabonye ibimenyetso bicana cyane ko imibiri mishya ikomeje kugaragara. Richard Njoro gishinzwe ibijyanye no gupima imirambo no gushaka ibimenyetso bishingiyeho muri Kenya erutse kuvuga ati ntiturarangiza iperereza, hari ahantu ni hanini bigiye ko hari n'indi mibiri. Umwe mu basore w'imyaka 19 yavuze ko yavanwe mu idini ya Islam mu mukirisitu agira umuyoboke wa Mackenzie binyuze mu itorero rya Good News International Church. Yavuze ko yabonye abana benshi bashyingurwa mu ishyamba rya Shakahora abayoboke bakabaririmbira
bita icyo gikorwa ubukwe bugezeho abana mu ijuru. Undi mwana yabwiye urukiko ko se yamuhatiye kujya muri ishyamba nyuma aza gutabarwa nyuma. Abavandimwe be n'ababyeyi be na nyina nabo bishwe muri ubwo buryo. Mu ruzinduko rwe mu Rwanda, Grandi yavuze ko yaganiriye n'abategetsi ku kamaro ko gufatirana ibikorwa bigamije kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo, birimo kuba muri iki gihe kugira ngo impunzi zitahuke. Amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo impande zombi zashyizeho umukono i Washington mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, agaruka no ku itahuka ry'impunzi za buri gihugu. Ibiganiro by'iduha muri Katari hagati ya Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba w'Imventuru uyirwanya nabyo biteganya ko impunzi n'abavuye mu byabo bari imbere mu gihugu bataha ku bushake no mu cyubahiro, bifashijwemo na Sheri nk'uko bikubiye mu nyandiko y'amahame yo kurangiza intambara. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu kigo cya Nkamira mu karere ka Rubavu kuwa gatanu, Grandi yemeye ko ibikorwa byo gushaka amahoro biri kuba bigoye cyane, ndetse ko ibyo yanabibwiye Perezida Kagame na Kigeli mu biganiro bagiranye bitandukanye muri iki cyumweru. Atari ko reka twizere ko bizagana mu cyerekezo cyiza, kandi tugomba gukora mu buryo mu gihe bigiye mu cyerekezo cyiza tutibagirwa abantu bose bari hano, impunzi, abagizweho n'ingaruka n'intambara, kugira ngo dushobore kubonera igisubizo bose. Niba dushaka ko impunzi zitaha kandi maze kuvugana nazo zose zambwiye ikintu kimwe, bati turashaka gutaha niba hari amahoro n'umutekano. Grandi yavuze ko akarere k'Uburasirazuba bwa Kongo kamaze imyaka myinshi karangwamo umushyamirane, urugomo n'urwikekwe rwinshi hagati y'amoko menshi. Ati dukeneye ko buhoro dufasha Kongo ku bufatanye n'u Rwanda narwo gutuma iki gice cy'igihugu kibona umutekano kugira ngo abantu basubireyo. Niba nta mutekano uhari, abantu ntibazatahuka. Kuko niko kuri. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi na raporo z'inzobere bishinja u Rwanda gufasha Imventura mu ntambara yongeye kubura mu mpera za 2021 u Rwanda rukabihakana. Hagati aho mu biganiro yagiranye n'abategetsi bo muri Minisiteri y'Imari n'Imicungire n'ibiza n'impunzi mu Rwanda, Grandi yavuze ko bavuganye ku buryo bwo gukomeza gushakiriza impunzi imfashanyo y'amahanga kuri uyu maze igihe yaragabanutse. Minisiteri y'Imicungire y'ibiza n'impunzi mu Rwanda ivuga ko kuri ubu mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira hari impunzi z'Abanyekongo 396. Imibare HCR yo muri Gicurasi 2023 igaragaza ko kugeza icyo gihe muri Kongo hari impunzi z'Abanyarwanda zigera ku 208, mu gihe impunzi z'Abanyekongo zigera ku 21. Icyo gihe nizo zabaga mu Rwanda. HCR yavuze ko kugira hagati muri Gicurasi umwaka ushize abasaba ubuhungiro barenga 14 aribo bari bamaze guhungira mu Rwanda bavuye muri Kongo Kinshasa. Guhera mu ntangiriro za 2023 bakirwa by'agateganyo mu kigo cya Nkamira kiri mu ntera 20 uvuye ku mpaka wa Goma, nyuma bakagera mu zindi nkambi ziri mu Rwanda. Kugeza hagati muri Gicurasi umwaka ushize ikigo cya Nkamira cyari gicumbikiye abantu 663 basaba ubuhungiro bahimuriwe bavuye muri Kongo Kinshasa. Bamwe muri bari bahamaze amezi menshi kuko imyanya yari irimo gushira mu nkambi bimurirwamo mu Rwanda. Nk'uko HCR bivuga, benshi muri bo ni abagore n'abana. Hanze mabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakuye uburinzi bwahabwaga Kamala Harris nk'uwigeze kuba Vice Perezida w'iki gihugu. Ni icyemezo Perezida Trump yafashe kuwa kane. Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ateganya ko abaye ba Perezida bahabwa uburinzi buhoraho mu gihe cy'ubuzima bwabo bwose, naho abaye Vice Perezida agahabwa uburinzi n'urwego rwa Secret Service mu gihe cy'amezi 6 nyuma y'uko avuye muri izo nshingano. Kamala Harris wabaye Vice Perezida wa Amerika ku ngoma ya Joe Biden igihe yemererwaga n'amategeko ngo ahabwe umutekano mu rwego rwa Secret Service cyari kuba cyararangiye ku itariki 20 Nyakanga uyu mwaka, ariko ubwo burinzi bwari bwongereho umwaka umwe w'inyongera binyuze mu cyemezo cyari cyasinywe na Perezida wa Joe Biden mbere gato y'uko ava ku butegetsi. CNN yatangaje ko ifite kopi y'ibaruwa y'icyemezo cya Trump cyegari ku burinzi bwahabwaga Kamala Harris. Uyu banahatanye mu matora ya perezida, birangira Trump ari butsinzwe, agaruka muri White House nka Perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umujyanama mukuru wa Harris, Kristen Allen, yabwiye CNN ko Vice Perezida ashimira byimazeyo abashinzwe umutekano ku bw'umwuga wabo, umuhate n'ubwitange bagaragaje mu gihe babanye. Ku musozo mabwire ko urukiko rw'ikirenga muri Thailand rwafashe icyemezo cyo kweguza Paetong Tarn wari minisitiri w'intebe kubera ikiganiro cya telefone yagiranye na Han Sen uyobora Sena ya Cambodia, akumvikana mwitanyirarume kandi ibihugu byari mu ntambara. Madame Shinawatra nyuma y'uko ikiganiro yagiranye na Han Sen kuri telefone igiye ku Karubanda yashinjwe guca bugufi no gusuzugura igisirikare cya Thailand kandi cyari kiri mu ntambara. Kuwa gatanu tariki ya 29 Kanama urukiko rw'ikirenga rwafashe icyemezo cyo kumweguza. Abacamanza 9 b'urukiko, 6 batuye bemeza ko yakoze ibinyuranye. Urukiko rwanzura ko ibikorwa bye byanyuranyije n'amahame yo kwitwara nk'umuyobozi, ndetse amagambo ye yatumye abaturage bibaza niba ibikorwa bye byari bigamije inyungu za Cambodia kuruta iza Thailand. Uyu mutegetsi yemeye umwanzuro w'urukiko ariko kuvuga ko yashaka kurengera ubuzima bw'abantu. Ku itariki ya 20 Nyakanga nibwo hatangiye imirwano ihanganije ingabo za Cambodia n'iza Thailand. Ni imirwano yatangiriye mu gace kari mu rusengero rwa Prasat Tamwen Tom, nyuma y'uko abasirikare ba Thailand bakomerekejwe n'ibisasu byatezwe mu butaka bwabo ku itariki ya 16 na 23 Nyakanga. Havuye ikiganiro Shinawatra yagiranye na Hun Sen wa Cambodia, baganira ku ihagarikwa ry'imirwano. Ibihugu byararwanye kugeza byemeye guhagarika imirwano bigizwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho Perezida wa Portugal Marcelo Rebelo de Sousa yavuze ko Donald Trump yigaragaza nk'umuhuza utabogamye mu ntambara yo muri Karere nyamara akorera inyungu z'Urusiya mwita igikoresho cyabwo. Yavuze tariki ya 27 Kanama ubwo yari mu nama y'ishyaka rya Social Democratic Party yabereye muri Suma University yabereye i Castelo de Viche mu ntara ya Alentejo.
yanenze Trump mushinja guhindura politiki ya Joe Biden gushyigikira Kiev nta mananiza. Rebero de Sousa avuga umuyobozi w'igihugu gikomeye ku isi mu by'ukuri akora nk'igikoresho cy'Uburusiya. Uyu mutegetsi yakomeje avuga ko Trump atari we muhuza nyawe, ahubwo ari umucamanza ushyigikira uruhande rumwe gusa. Ashimangira ko Karere n'abanyaburayi bayishyigikiye batagomba kubura mu biganiro biheruka guhuza Trump na perezida w'Uburusiya. Aya magambo Rebero de Sousa yaturutse ku rubanza rwiswe Russia Gate rwo 2016 ubwo Trump yashinjwaga kugira amasezerano n'Uburusiya. Gusa raporo za 2019 na 2023 ntizigeze zibona ibimenyetso bishimangira ko Trump yagiranye ubufatanye n'Uburusiya, ahubwo ko byari byatewe n'impamvu za politiki. Trump yivugiye ko iryo shyano ry'akataraboneka ryaguriye Amerika, ashimangiye ko byari bigamije gukoma mu nkokora ubutegetsi bwe. Kuva Trump yasubira ku butegetsi muri Mutarama mu mwaka yigaragaje nk'umuhuza afite uruhande abogamiyeho mu ntambara yo muri Karere. Yari yatangaje ko intambara azayirangiza mu masaha 24 nyuma yo kujya ku butegetsi, nubwo uyu munsi impande zombi zigitana mu mitwe.